Bradley ar bel unwaith eto. Dyn ni'n ôl I Darren Thomas. Thomas yn ffigio I Bei Bright. Mynd I heibio I Lewis. Groesiad ar ergyd. Nod I mewn to gadw I Lloyd ar y postyn pella. Lloyd ar y cofis ar y blaen. Darren Thomas yn creu. Yr ergyd yn mynd I hun. A'r golwr yn gwiro'r bel allan. Louis Lloyd ar y postyn pella ar flaenau draed. Hugh fyny tuag at McLagan, amser gan y capten. Lledu'r chwarae wedyn I Harrison Bright. Bright yn y cwrt Cosby, bron iawn. Yr ergyd yn charmanu I gefn yr Hwyd. Y golwr yn symud dim. A Bright yn sgorio ail gol o'r tymor. Bradley. Dal I fynd, y bel ddim allan. So mae'n codi ben, mae Darren Thomas i'r dde. Mae'n bas wych hon yn gol o'r safon gan Caernarfon o arbediad wych gan Luke Rees y golwr. Am bas gan Bradley. A sech chi di reid eich morgais ar Darren Thomas I sgorio hwnna. Groesiad ydi mewn tuag at Davies! Rhoi cic gornel Sean Bradley I gefn yr Hwyd. Mi oedd o'n gryfach ar y postyn pella. Ddim gobaith i'r golwr y tro yma. Fiel. Hwna'n bas dda at I cefn I Mooney sydd I gweld Cerdyn Melyn. A mae'n cael ei faglu. A mae hon yn dod yn Cerdyn Coch sy'n I feddwl. Phil Mooney di gweld un Cerdyn Melyn yn barod. A'r dyfarnwr yn mynd I boced. A Mooney yn gweld Cerdyn Coch. Da gan McLagan, mlaen gan Hugh Lewis. Gwyron I erbyn. Mae'n cael ei chlirio gan Cartwright, bel yn disgyn I McLagan. Sgwari, Jordan Cottrell, Cottrell! Yn cremanu'r bel yn gelfedd I gefn yr Hwyd. Camgymeriad Cartwright ddim yn clirio ddigon pell. A mae Jordan Cottrell di rhwydo I gol gyntaf o'r tymor. Dyd ar Barri yn gyfartal. Ben Wyn yn chodi'n letsaws yn uniongyrchol. A mae hwnna'n cael ei lusgo ar llawr Adam Davies gan McDonald. Dim trosedd yn ar dyfarnwr. Hulbert. Un erbyn un a Louis Lloyd. Mae'n torri mewn ar ei droed e. Oli Hulbert yn chrymaru. A'n ennill y gêm i'r Barri. Lloyd yn gadael o dorri mewn ar ei droed e. A prif sgoriwr o'r ymwelwyr di rhwydio I 8fed gol o'r tymor. Y Barri I weld fod nhw'n mynd yn ôl awr i'r de ar Uchafbwynt. Jenks, you were behind twice in that game, showed good character to claim the 3 points. Great character. Thought Caernarfon started the game really well. First 10-15 minutes, they got a goal. A poor one from our point, but we got the equaliser with a great left-footed bender in the top corner from Harrison, and then I thought we dominated then. I know they got the one from the corner, but I thought the last 20 minutes of the first half, we could have scored 4 or 5. You know, missed opportunities, but also great defending from Caernarfon. But I got to be honest, didn't want the first half to end because we were massively on top. Siomedig bod chi di ildio yn y funud ola fan'na a ddim yn cael rhywbeth allan o'r gêm? Definite. O'n i'n teimlo bod yr effort a I ddechrau just faint y prowd o'n i o'r players. Unbelievable efforts, dwi'n meddwl. Sending off y fian yn y hanner cyntaf lle a wedyn yr efforts ma'r hogyr di roed I fewn yn unbelievable. Ond ia, da ni wedi creu digon chances I giro game jips. Dwi'n bach o decision making gwell yn y final third na'r y counter. A sy'n ni wedi gallu gadau 3 gol yn hynna'n, ond ia, do'n i'n teimlo oedden nhw'n heiddi curo ni. Na fos o'n llnos, yn meddwl bod ni wedi stopio nhw a di, tyd, ond un ergyd briliant, chwarae teg. Mistake wrach gadael oed inside rather than cadw ar channels. Da ni dda yn un o'r arfer, ond ia, no. Oli, massive 3 points for yourselves in the team today. Yeah, no, I think obviously disappointing to go behind twice, but I think the boys showed great character to come from behind and get the much needed 3 points. Yeah, Caernarfon went down to 10 men, you know, you had to fight your way back from being a goal down twice and, you know, like I said, character which should hold in good stead for the rest of the season. Yeah, obviously it's difficult when teams go down to 10, you know, they sat behind the ball, played on the counter-attack, but I think we tried to stay patient and luckily we got our rewards. Yeah, majority of the game, you know, the ball, trying to feed the ball to you down the left-hand side, you gone on the outside majority of the time, but this time he cuts inside and what a goal to win any game of football. Yeah, I think, as you said, I think we were finding a lot of joy down that left-hand side and I kept going down the line on my weaker foot with some dodgy crosses, but I decided to cut in and luckily for me it found the back of the net.